Vho-Mapule Thelma Mbhalati vho vha mufumakadzi wa u thoma u vhala mafhungo kha Radio Tsonga phanḓa musi itshi vho pfi Munghana Lonene. Vho Mbhalati vho thoma na mbekanhya mushumo dzi fanaho na kale ta tlhavula, tambia na nwaha na tinsimu ta Afrika. Vho hasha phanḓa musi lino shango li tshi vumbulutshela kha democracy vha ḓibvela phanḓa na kha muvhuso wa democracy. It is with great sadness that we, the Mbhalati family, announce the passing of Mapule Thelma Mbhalati after her arduous battle with a lung infection. She unfortunately succumbed to her illness. She passed away peacefully at a Johannesburg hospital at 8 p.m. on the 17th of March 2022. Vho ita na u alusa vha khwathela vhaṅwe vhahashi u tou fana na Vho Mbhalati na Xolani Gwala. Mulanguli wa kale wa Radio 2000 na Munghana Lonene Vho James Shikwambana vho khoḓa Vho Mbhalati vha sa mili na mare. I am deeply shocked and devastated by the news of the untimely passing on of my former boss and the public broadcaster, Mapule Mbhalati. This follows a phone call that she made to me on Sunday, reminding me that we had a deal between us that I should deliver her eulogy at her funeral. Mapule was an excellent broadcaster who had come a full cycle from presenting kids shows to being a music compiler to managing one of the departments at Channel Africa to Munghana Lonene FM and SAFM station manager and head of SABC Radio News and Current Affairs. I have personally benefited from Mapule's leadership because she loved empowering others. She spent her entire life doing what she loved best, which is broadcasting. Vho Mbhalati vha ḓo vhulungwa Johannesburg kha mbulungo ya private. Vha muṱa vha pfi vha ḓo ḓivhadza zwiṅwe zwidodombedzwa nga vhuya.